TDAADC ni CEM Purnochandra Jamatia Sangrong Shalo Dokhin Junal Gorji Sub-Junal Kila Sub-Junal Bodoli Tangphang Roknoti Berai Kya ADC Amsayo Juda Juda Samungni Bisingti Dakti Hamkarai Tubunani Phasik Naharina Bodolni Tangphang Junal ni Tangphang Te Development Committee ni Tangphang Roknoti Berai Naikha Logiwo TDAADC ni Fisarini Naikolfa Rajesh Tripura EM Devji Tripura Birchandra Monojunal Development Committee ni Tangphang Horendra Riang David Mura Singh Bipul Riang Birchandra Mono Sub-Junal Chairman Ranjit Riang Songbo Tongbaikha CEM Purnochandra Jamatia Srang Shalo Khungtham Junal Habanok Bere Naimani Ulo Koktoma Thumnai Rokni Buskango Koklam Narukthani ADC Amsayo Tongnai Lukurokni Sakaham Tongnani Lama Jungferang Tui Rungkaham Surungnani Shep Roknok Hoboi Baniani Bisingte Rang Thongkorak Khanyani Yapri Shejaknai ADC Habangni Phasingte Hini Boshaka जों अमन सानि मोसौवो दिनै आनलगो फाइसौ फाइजाक जों दिनै साउथ जोननि जेडिअ बाय मालायखा ते अरनि गरजि साब जेडिअ बाय मालायखा तेबो दिनै बुसकांनि सामं बम तांजानाय दं बा तांमानाय जा अमहारावनो जों नायलायनाय ताबो गिलानि साब जेडिअ बाय बिथाङै मालायनाय ने ताबो जों अर फाइवे जेडिअ बाय कक सालायै दिनै बुसकां एक्शन प्लान ते जों सामं Sini samung betang rongno discussion khailaikhya daiti sini samung buskang betang no pairana ni bagai ba samung sena ni bagai jeng kok salai sini jadi no dagi kha nge jeng orani bisingo kwbangma sini samung tangjanai tongmani abo sini state edisi hafangte state bai jeng kisa kok banglai mani je samung kasalai mani Mahai project tonggu rega ro, tong rega state by dozaka, bosro 1000 hektar layu. Nge otak sakit tabo bisa komero rizak pika 500 hektar si rozak siu. Nge aro bisingsa si tabo DM ni letter payu, tong bono discussion khaline minister rok by discussion khaline. Tong omahai ke samung ma khain ke to tong samung tangai ni yogu. Je sini edisi andaro seng je samung tangjane no bini omong bai अनुमोदन बायसे जों मा ताना हेके तो जों तायाव जे सामना जों चिनि individual चिनि एडिसि अन एडिसि अथॉरिटी बाय जों तांमाना जात अम हायरावनो जों तांनाय ते बनि बाङै एडिसि नि तरफ থেকে जों रायजो सरकारनि थानिबो गयमुं नारंनाय आसा खालायो जों दायतेनो अ सलुशन कारि मानाय तेबो जों चिनि किला आमचाय ते अगरजि आमचायनि अरनि फिशारिज नि प्रोजेक्ट रं नायलायनाय ते जों बसकांगो गोबां मासिनि एडिसि नि जे स्टेप नाय तंमानि न पायरै साबाय मे फनो किसा जों अ मिडिया नि बिसिंते जों हाइलाइट खायनानि मुसुगो जोंनि ताबो खतन गोबांमा बायजागर तंमानि जों ताबो बागलायबानि बाङै जोंनि इनक्वायरि कमिटि तंगो बरक दायतेनि रिपोर्ट होनाय जों बसकांगो दायतेनि बागनानि बागै चेष्टा खालायनाय ते जोंनि इरिगेशन नि सामं गोबांमा जोंनि स्टेप नाजाक तंगो नैनि रोड नि ब्रिक सोलिंग नि स्टेप नाजाक तंगो बो एस्टिमेट दं नखाजाक जों बनो सेनो नायनाय ताबो फिचारिस न हेते 1 करोड़ MDM रेगा नि बाय जों हाइजाक और जुनाल नि बिसिंगो ऑल ओवर त्रिपुरा जोंनि 50 करोड़ नि प्रोजेक्ट सफायजाक तेबो जों दंबर प्रोजेक्ट नि जों 90 करोड़ नि काचा प्रोजेक्ट सनाजाक बनते क्लीन खायनानि बागै जोंनि नम्बरो नेरो जतन साइमानो आतर यांगै तंखा गोबांमा नैनि तामसना अ जागाव अमर बरनि चामं माने तै हायांगै तंमानि बागै बनो जों साइंटिफिकली ताबो क्लीन खायरनाय 90 करोड़ नि काचा स्कीम प्रोजेक्ट खायजाक अलरेडी ने अप्रूवल होजाक नि जे एरिया तंमानि जतन साइ तंग जोंनि एडिसि नि हा आसु तंग होनै किन्तु जोंनि एडिसि हा गोबांमा नैनि तामसना जेनेरेल बाय उद्रु साजा गदालै थांजाक बनो जों साइंटिफिकली जों GPS बाय डेबार्केशन खालायनाय बनि फराय जों पाब्लिश खालायनाय कायसा मोबाइल एप्स बो सनाजानाय आरो बायनो जतन साइमाना जे जोंनि जियोग्राफिक कंडीशन अ गरजि ब आमचायाव तं ब मुजाव तं अम जतन साइमानाय अम हाके एप सनाजानाय तेबो जोंनि एडिसि नि रां हाफाय माने खरासं माने
hai rok jotoni no website ni bisingte chini ADC ni website ni bisingte jotoni sai mana ja hai ke maharaja ni wansong na aigi bu sawo je public ne transparency jeng khoksa sabai bu khoksa bo jaga sabai kha hai nong nai jat hai ব্যবস্থা khaina ni bangwi jeng planning nai tongo khomlang am sayo te tin mas ni bising na LED light 500 ni sai kubang LED light chana jak nai de tam sna arani khomlang park behind sanawi rojanai bisingo naijaknai tei tongjaknai hai rok entertainment khaijaknai hai rok ব্যবস্থা khaijaknai khomlang am sayo jeng tabo first jeng wifi free ronai jotoni bagoi tei hai khene fisheries obo jeng chini domboro 50 ta rong tei boroni aromana jat hai rok bagnai chini planning o tongo nirok কয়েক মাস ni bisingo nirok nugnai jate chini arongoi phaloi chanai chini takhok rok chini ti prasarok aromoi mana jado rongbai nge tei boroni family income khai mana ja amorok hai jeng chubaso khlaine nge sanajak nene amjen dega bai koi bagan nene bo hai plantation rok jeng aro bo hai 50 crores ni kaisa project sanajak tongo hai rok kwangma tuluk jeng central tei state ni je chini tama sanai fan manthai planning ni hoite jeng manthai rokno jeng tuluk khaiui tongo 1.5 mas ni boyoso jeng onek kisu tak bwskang ni samung agawi tongo tei bu bwskango ni rok nukbai nai jotono hambai.